قدرتی سپان سپانی سپان سپانی سپان سپانی خلاتی Denge gel, denge Kurdistaniye. شنوندگان نوچیان رادیو دنگ گلدن باش گذارین هجه ایرو 23 چلی 2025 پیشم بروکسل ساعت 10 لامد 12 امن و چند نو روزه ده پیشکش بکن دم آزادی ری براپویا قصد گوت لباشور و رشرات من بچه 14 چتاتنه کشتن ناوندر آگهاندن یا قصد دربار شهر و پفچون کو دو لگوندوارن رشرات و باشور من بچه قومین ده داخویانی اکتا داخویانی و ها بردوام دکه لعنی باشور رشرات باجار من بچه هزرمه برسوا ایرشن چتین دولت آترک ام پشکریا بالافرین شهر و بالافرین به مروفتین کرن دان ده انجام ده 14 چتین دولت آترک آداگیر کراتره کشتن دو چارشمه کمک چتین ارتش آترک آداگیر کرد هولدان لگیره سیری آلتل بکوین چپرین هیزرمه برسوا واندان او چته که هاته کشتن یه مایی جی رویا هروا هیزرمه لگوندین ابو قلقل تل ارش و قلات نجم جی چالاکی لدارخستن و ده انجام چالاکی ده چتاتنه کشتن و هجمارک جی بیرین دار بون هروا یکینی شید هارون گلک چالاکی لدیجی کومینن کمبون چته دولت آترک آداگیر کرد لدارخستن و ده انجام ده سه چته دن هاتنه کشتن و شجی بیریندار بونه لکلکا شهر و پفچونه لدیجی چته ارتش آترک آداگیر کرد بالافرین شهرین داگیر کریه گندیم بیر حسن دپوین گرنم ین سرین پرا قرقوزاق التنا و جدا در دورا بنده و تشنه و اینیم باشور روشات من بچه بمبا باران کرن قصد مسده و روبریا خوسر پیشته چون داوینی قاش کرن قصد مسده و روبریا خوسریا دموکراتیک جبونی قاش کرن پیشته چون لشکری و سیاسی لسوریه لهفجویا دینی قاشانده بالکشانده سر دیالوگا به روبریا نویا شامره و پیوستیا بداوی کنا ایریشن دولتات قاداگیر کرو چتین و دجیویل ده گلک بریار هاتنداین هنجوان بریاران وحانه دوه هموالیان ناو نتوی زختا لسر دولتات بکن کو ایریشن خواه لسر هرم رواستین و لگور پیمانان تف بگره پیوست لتواهی خاکا سوریه آگربسته که ماینده وره پیکانین هر وادوی تکیلی به همو پیکاتین لهرمن سوریه ره ورن زده کرن اینیا هندورن وره خورد کرن دجیبیل ده فرماندار گشتی قصد معظوم عبدی اندام فرمانداری گشتی پیجه روحلات عفرین هفسوکن مسده لیلا قرمان و محمود المسلید هفسوکن مجلس روبر اوین سوید و حسن عثمان و جگیرینوان آماده بود قصد ناسنامه 7 شهیدان اشکره کرد. ناوندر آگاندن هیزن سوریه دموکراتیک قصد به داخویانه که ناسنامه 7 شروان خواه کل همری داگیر کریا ترک ده لبر خودان او شهید کتن اشکره کرد. قصد جمالبات شهیدان او کل احرم رسر سای خواست او ناسنامه شهیدان او اشکره کرد. اوسو محمود بکی به ناسنام آمانوز خزانی ناوی دایک هیام ناوی باو محمود لمن بیچه جدایک بویه دیازده کانونا 2024 ده لپرا قراقوزاقه شهید بو ریاد شکری بکی به ناسناو دجوار خزانی ناوی دایک ایده ناوی باو شکری لغزانه لخزانی جدایک بویه دیازده کانونا 2024 ده لپرا قراقوزاقه شهید بو ömer عزیز الیان به ناسناو ساروت ناوی دایک فوزا ناوی باو عزیز لدرنجی جدایک بویه ده 20 چلیا 2025 ده لدرنجی شهید بو محمد محمود بکی به ناسناو شورش خزانی ناوی دایک هیام ناوی باو محمود لمن بیچه جدایک بویه دیازده کانونا 2024 ده لپرا قراقوزاقه شهید بو محمود محمد الازاوی به ناسناو آگیری حسکه ناوی دایک احلام ناوی باو حسکه ده حسکه جدایک بویه ده 15 چلیا 2025 ده
li Aliya şehit bû. Ahmed Hamid Yasin bi Naslav Dêrsîm Hesekê navê dayîk Emşê navê bav Hamid li Hesekê jî dayîk bûye di 21 Çilê 2025 de li nexweşxaneyê şehîd bû. Ahmed Ömer Qarî bi Naslav Ahmed Ömer Qarî navê dayîk Fatma navê bav Ömer li Kobanê Yarmaz ji dayîk bûye di 19 Çilê 2025 de li Kobanê Ciyayê Berkel şehîd bû. Nöbet azadiya elwargeha penaberan Aşet Rüstem Cudî Maxmûr devam dike du di roja 553 de koma sedunahan li navenda tevgera ciwanên Maxmûr tê çeme nöbet dewr girtin. Li ser navê koma 108 Ahmed Ebxaydîn Axêvî û got zêdî 4 salanek û wek tê xwestin birêber apore hevdîtîn nayê kirin. Em vê yekê şermezar dikin rêbera po ji mafên xwe yên reva û mafê hêviyê bê partêştin. Daxwaza me û daxwaza tevayî cîhanê ev e ku rêbera po bi fîzîkî azad bibe. Divê baş fêm bikin civaka apoyî bi dek û dolaban naye xepandin. Em dubare berxwedana rêbera po gerîla û gelê xwe silav dikin wê serkeftiniya me be. Merasima dewrgirtinê bi duruşmeyan bidawî bû. Çalakiya li pêşî ofîsa netewên Yekbûyî li bajarê Cenevreyê Swîsreyê ji dome di meha çil û nehan a çalakiyê de bavê teyar û şehîdên tişrî nehatin bîranîn. Endamê dîwanê hevserûkatî ya KCDK'yê Necdet Atalay di çalakiyê de axivî û peyam da piştî axaftinan çalakî ya rûniştinê devam kir. Darbixin îdî ji rêya xwe venagere êdî ji daxwaza azadiya Kurd û Kurdistaniyê venagere me bi dehezara em bêjin keçî xor tê ciwan bin ax kir ji bo vê armancê ji wê bonê tenê ji bo mîrasa wan şopdariya wan xwedî derketinê ve jî em ê dîsa li ber çekê kîmyewî li ber çekê piyayî em bêjin li ber çekê hewayî em ê li ber xwe bidin welatê xwe biparêzin. Dibe me bikujin, dibe me koçber bikin, dibe me bigirin bavên zîndana di sala, di zîndana da bihêlin, lê wallahi heta yek Kurdek jî bimîne em ê li ber xwe bidin. Gerek Kurdistan bê binavkirin, gerek milletê Kurd weka milletê di bê binavkirin û di nav hukukê de em bêjin cî garantî bibe. Gerek zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî, zimanê rojane bi her awayî ti asteng li pêşiyayî çênebe. Gerek gelê Kurd jî weka milletê di êkolseriyê erdê hene weka milleta tevahî xwedî mafê xwe bin, xwedî zimanê xwe bin, xwedî welatê xwe bin bo gelê Kurd derfet ji berê çêtirin baştirin. Birjî berxwedana rojava, birjî berxwedana rojava, birjî berxwedana YPG, birjî berxwedana YPG. Tevçanda Swîsreyê bavê teyar bi bîr anê endamê tevçanda Swîsreyê li bajarê Lünsburgê bi daxuyaniyekê şanûgerek Kurd bavê teyar û şehîdên bendava tişrînê bi bîr anîn. Daxuyanî li mala Kurdan a ara û yê hatê dayîn. Li ser navê girse derhenê qiyasetên şehîr daxuyanî xwend û got dewleta Tirkiya dagirker temsîliya her cure xirabî, paşverûtî, kuştin, dagirkerî û zilmê dike. Ev hêza ceberût û haydût bi tank, top û balafirên şer êrişê dijî mirovanê dike. Hemû rêgezpeyman û qanûna min pê dike. Li pêş çavên hemû cîhanê sivîlan dikuje, zirarê dide bine saziyên civakî. Welatiyên me jiyana xwe ji dest didin û şehîd dibin. Yek ji wan şehîdan jî şanûgerê navdar yê Kurd bavê teyar bû. Bavê teyar kenê zarokatiya me bû û dengê dil û ramanên me bû. Bavê teyar hemû jiyana xwe baxşand bû welatparêziyê. Bi hunera xwe têkoşiya û tu carî ji vê yekê tawîz neda. Ew cangoriya ax welat û gelê xwe bû. Derhener xiyasetên şehîr herî dawî got soza bavê teyar soza me ye. Em di şexsê bavê teyar de hemû şehîdên şoreşê bi bîr tînin û êrişên dewleta Tirk ê derveyê ahlaqî şermezar dikin.
لسویدی جبو پاخشان عزیزی و ورش مرادی چالاکی هاته کرن استکهلم کردستانی و دوستان وان جبر بریارا داروکرنه یا درباره هر دو جنین دلگرتی پاخشان عزیزی و ورش مرادی درکتن میدانان لسر بانگوازیا مساجنن آمارا و ناوندا چاندا دموکراتیک آکورد گله کز لمیدانا سرگز تورگته لهف کومبون کردستانیا پولیتیقین ده سلطداریا ایرانه و جزای داروکرنه شرمزار کرن Tahliye'ye Adnan Çelebi'yi careketin hattalık kirin Adnan Çelebi'li girtka tipa teya toka tetera girtin u cezeye ve diyazde iluna 2024 daxil az bu. Lebeli lijne idare u çavderi roja ku de Çelebi tahliye bubuya tahliye ya ve jibusi mehindin taluk kir. Çelebi diyazde kanun ede careketin derket peşberi lijne ve careci behinci tenveke poşman nine tahliye Çelebi jibusi mahan taluk kir. Adnan Çelebi de çarde iluna sala 1994 del navça mutki ya bitlisi hat egertin u cezeye müebbete lehat bu biri. Belegodan cemenu çeyin serisi bir peşkeş kirin ana hatırı veden baş. دیروک به دو تشتان دست بکر آگر و سقا سر حجی جدو تشتان دافره اردنگاری که سار و مروین دلگرم گر ام بیجن سر حد پرچه که جسقایه تقز و ابراس به و گر ام بیجن جیان به دلن جی آگرین پیک هاتیه ویا نشانه او سر حد بخواه ویا نشانه او